Merry Christmas! Apa dati ako na? Awan. Awan. Okay, so we're back, Absato, with the last quarter of our program entitled Adda kami Manen. Dito lang po 98.5 IFM. Iti Idol tayo nga FM. Of course, with yours truly, Idol Jun Seriales and Idol John Mark Pastor. Operator Embalsamador. Kat nagtanga na po ti kanito tintay pang nangibalikas no si Asino iti Panangiyalnag. Panangiyat maga. Ayat na. No si Asino katigiti aksesalisal iti mga bakita tangal daw. And of course, our winner will receive 500 pesos and 200 pesos katigiti nan winning ngam mabalindala tapo agsubli. Unlimited. Tamamati kami unay nga iti contest iti singing ket ang pinalaingan no diket binagayan iti piyesa nga kunada. Ada ngamin di piyesa nga talagang uman natop una ti boses mo. So nga lalaingin nyo tagbirok iti no nga piyesa para kada kayo. Di ka di palaw. So nga sakbay nga yan os mi karuba. Mangtid kami pa ito may isang sonata. May paay katigiti kakabasa tayo nga dita Mountain Province, Alfonso Listas and the rest of the nearby provinces. Waday usay balasang naknaki amuan isay ibaloy tagabahon naidong dumay pintas na sino man ay lalaki dagos ay mangursunada tinay nagsisya tansin maakabay siya lagday waras nanamdam ko. Sana katawaan si kaman lang yun. Adiyak malinglingan san pa nag-is-isen na yasan mata na'y umila arig mo sang sabong na'y mula isan bahong nabangloy ang napintas noon daet apiten daet Manila panasipo pesanda. And for our grand prize into no February, karoon ba 10,000 pesos plus trip for two to Malaysia and the recording contract from the 4-decade duo production. Oh, nagmayab. Amayak et bahong masaganak sika say naket panggardena wada san rason ko mabantay aksika say maid mangon una arig mo sang sabong naimula isan bahong nabangloy napintas noon daet apiten daet Manila panasipo pesanda amayak et bahong masaganak sika say naket panggardena
wada at san rason ko mabantayak sikan say mangon ununa Arig mo sang sabong na imula isan bahong na pangloyan na pintas noon daad apitan daad Manila panasipag pasanda Arigot sang sabong na imula isan bahong na bangloyan na pintas noon daad apitan daad Manila panasipag pasanda So that's it, Karumang. Nagtangan di hintay pa nagsisina. And this has been your idol, Jun Seriales, together with John Mark Pastor operator Impulse Impulse Amador. And next week mananaba, the same time, the same channel, 98.5 IFM. And Itam dada okay, okay, so Urayan TV, di may sa apong agbotos, Kabsatron. Please vote now. Nagbutos Nagbotos si Sunan. And Kabsat Casti, come on. One. Ato na yun ang tikasi, ginanggal ron, nagbutos dan niyo. So, awanan. Awanan. Okay, bumila kiti 5 Dapat seconds. tanay, dati kitang i-message na. Ato na yun. Okay. Atan, nagmayat, and we still have 2 minutes more to go. Isong urayan tayo, nagiti deklarasyon. Apo maligligatan, nagiti Board of Judges tayo itata. And, Nine. Galas 3 kalas 3. So, iyapan tayo, nagiti contestant. Ito'y unag, ano makita tayo, kasi ano ba nagbubutos. Come on, everyone! And let us be good to one another. Nga ko nada. Ipalawag mi lang nga po kata kayo tapno amuyo mat pagsasaadan mi ditoy. So everyone has voted. Kada ito'y sponsors tayo and our napapatay ng karuba from different parts of the country. Our winner is contestant number 3, Miss Ginalyn Garcia with Manuti Botos na. Biro ka lang. Wait. But you can always come back anytime. Tamamatik da apo Ray Prince. Naniniwala sila na yung piyesa ay hindi angkop sa boses mo. Dahil ang pitch mo ay pang babae pa. Dahil bata ka ba, dapat ang mga kinakanta mo yung mga kanta ni Danilo Palabay at saka yung mga matataas na piyesa. So, the next time you come back, you go with the right piece, ha? Naghapo ka, dagitay Board of Judges tayo. And, ada ti regalam, kaya lang di dapat iawat nanto. So, ureha nga isunatin na nga ba, kada special gift na from our friends from 4 Decade Duo Hong Kong chapter. So, our winner for today's contest is
may salaan nga point nga baka ni Kapsat nga Ginalyn Garcia. Kapo siguro ta upat ti anak na, so nga nang habak. And anyway, nalaing ka na ni Ray Prince, but take on nata yun, it's not the right piece for him. Pang napabangag nga po, pang lalaki, pang male pitch. So belong to female pitch pa lang, tabing pa lang. So, this has been your Manong June, together with John Mark Pastor! saying good night, good day, and God bless everyone. Bye-bye!